baroh bahasa pulang renja ibu sini dengan bertahan penyat dengan jingalang kita lalu MDC jong dengan constituency like roll and kedem ibu apel soklet ibu long MDC nama utarasan ibu dan berkat bani ini ibu dan ruh ini ki Nang juga parti ibu kentuk nadi ba grospa untuk yang ibu nang kreator juga parti Dr. Bas Kemerbo way ni kinong aikin juga parti belum ukurtong ubah parti kelibit mansay hadani election MP shooting samai nanti Dr. LP Swani way part ni kinong aikin jong ke parti pada parti kelah ibit bandui kundu in charge nakam tagini ki ahli ki constituency ya ke Mawjrong constituency bat kumjuru ya ke Soyong constituency idari Dr. London Sotun iblang way naki no aitin je parti belum ru ubhat jong ke LCC bat way pat ki nangaram nangni na po kami ke Mawjrong constituency ke bangi rabu iki kum kita ki ad hoc committee bat pet ban kami Nanta ke jingPynshai ke jaga parti yang kena election shitang samai. Nanta idon ni kong S Meralda Shabong. Wei ni kidong kami kidong lam bejing na po sora. Bat kumjuru ye pi ki samla ki beren rekat bani ki bon shengni ke jingalang. Bakham tane ye ki pat ki jang ki bolong ki parado ki parasnam ki jang. Ki parakhes ki parmer ki jang. Ki beren hadni ka jaga banwan ban sngap. Ya kami ke jingPynshai Paidbah. Kalau ni kan ke parti ni wan hang ni, jingPynshai, scam ni ke jumut ke jingprekat ke jumpi. Haga jingri, bat ke jingat linti ke jingi kon ke jat real, haga sinshar ke kdar. Nama akhrim da ayu yu blay, ubel bangringkat ke jing ke jingi. Ubel ri ubel sumar, ubel dabra kiri ni, bat ubel kerhuru ya ke jingat linti ke jingi. Ubel bangringkat ke jingim ke jing shimet. Bakum juk mengat uluran rekat pakai jingim gejing iway. Players no ya gejing keren kejong di Dr. LP Zwani iblang way ni ginong aitin juga parti. Iblang gejing keren kebanyakan ni gejingat kejap khat kejingi bagi snow tu kon kita ki Paidbah haga jingre gejingi bat ke sinshar ke karar bat kam tame haga jingre gejingi bat ke election. Nagaran juga kubu presiden juga parti ngakwa bangin ya plek jingut kambha bangin ya kamnam ya kata jingut ke jingprekat ke jingi bangin snoto kambha ya kata jingrai ke jingi ki Paidbah bat ke sinshar ke kdar imo langit banpan ya kata jingkershan ke jongpi bat bangin lekno ni snoto Bakun bagalang hadir ke jingat linti ke jingi lalu usnam arhuai harap minta bagalah yo shisha ya kata ke jing shania ke jing it ke jing ki Paidbah ki babon ki badan hagar negeri khasi jantia bagi ke jingi bagi kita wasakhi limba election MP house nam arbusal balaman scam shushu hagar election MDC House nam arhusan. Nismo tu, ya kata kaji shania jadi Paidbah. Nismo tu bagi Paidbah kila pejang, ya kata kaji nomrim kaji Pynshai, kaji kum ki nong sandur, ya kata kaji nomrim, bat kum ki nangalam jong voice of the people party. Tinggi kuat hani benta, banwan batanang kampen scam shishu, nawan nismo tu. Bagi John haga madang tma, teteng haga jingong brio, ngiklet bagi John haga madang tma, bagi John haga madang tma, ngisnotu bagi ta kibele persyak ini, kin persyang katbala banyak kon ban penlim, yang ban ngirung ini kon katbala ban penkelem, yang kita kibele persyak, yang kita nomrim gaji. Ikut nomor kata-kata bagi Paidbah nong bersam jaga voice of the people party.
kinyo ia kata jing snoto kaba shai kaba scan batanam jam de wipat ki bor ki bala dan penki ia ka jingmut ka jing perkhat ka jong ki Paidbah non ka shai dei nama kata kata ngim shim sting hari ka jing lim ti ka jing hot wada dan shibun ki bon yaman tahidi undang ra upra habe kren ye kene election shitang samai bat kamang ka jing shisha namar bunsin kamang besok ban kini o ya ka to seat na kito ki party ki rapat hadim ka jinja jong ka jing kratno jong kita ki bayu yola ban mikma na kita ki party kamang besok kidon shibon ki tau ki penong baru Paidbah undang ai bi kalat ya kamu ke parti bahkan bentuk ya kata kata kalau kurban perkhat Paidbah nak mau ya election shiteng semua yang non-stop ada per ke mengadakan hasil HSPDP ni ele persyak ya ke sarkar baroh ki menteri sarkar kile herut non-stop kile samit kile trishitam maka thong ke jong sarkar ha ke por apa ke jilam jong Dr. Mukul Sama kalang bangini ban job bakil sendu ke jing krediti lingba ke jing trishitam ke jongki bakin job bana ke lengga jini kum ke parti da dapat buram ya umat destenas jendian ubanita ulungnya kali jong umait hoping nyala sayu kumu kurtong Bila mengundur ni job pat ni dah job John Burong. Hari ni kenci ke pemerintah ni menjur baru Paidbah, ni menjur bagi kita di bawah ke base of the people party kan menjob so. Nah kita ni kerukang perkhat jadi Paidbah pada ni ke seat jom ke base of the people party ngindang ayah badan pendak. Kami tang kata kadang ke jing eat jadi Paidbah ya ke base of the people party. Kadang jadi eat betul burung jadi Paidbah ya Dr. Ricky ini singkan UMP ubenlah saya nak parti wala khamak na prenji kajing benut ke bakrau benar kangkut tang nata ke parti ke selu yang Dr. Baskan merma ubani wi naki nangkai palihu kosong ubakan sai telah ini pensyong rentang kata kelenti ini begini syong syah cipora ye yang tempat kerki tan bani madan mereka mengangi ini kami kerani Dr. Elpis mengirungi keren kunjuk ke voice of the people party kami nomor datang mensyukun election kami tambah job election ini bangun ra ya ke jingla ada jimut ke jepkat jengki Paidbah ini ko akan penpai ini ki Paidbah bagian selutu ya ke jingde ke jengki pada sinshar ke kdar ke sinshar Paidbah ke bani itu baroh ini ko akan pengen mau yang ki Paidbah maka sinshar Paidbah ukasi ka compare bagari ke sinshar Paidbah ke bapakat tam hari nujor bagi wipat ke sinshar Paidbah kahima piat ke sinshar ke putai baroh kowe haga bagari ni ke jingon baga smi ke jisat hapo kahima bila kamut bagamdan demit haga hima bila hendai nama bagari ke hima ke sinshar ya ke putai baroh kowe ke bamut haga nu ko jaga kepada sini kepoi hangka kahima belat ke sinshar kani kahima kepada crowdboard kepada sinshar yang kepercayaan berkoi kepada orang sinshar wadi kini hima kasi kamla klem de kento kamla klem de penpau baga sinshar Paidbah kasi ka compare dengan sinshar Paidbah jadi wepa nama dengan sinshar Paidbah kasi ka bor ka hakli tame ka syong hau Paidbah lani hau kodu hajar ubang ni aban penungkam kumki koen ki hajar ki badan hakima ki bapher ke bor ke khatu ke shong ha Paidbah lani ukun u hajar kadi ni ke bani ni ko bahi snutu nama kinde posnam ngali bagata ka rukam snutu ya ke sinshar Paidbah kum de chapre kala shong sting kala shong per bat kamdad wonder kumagade ban long ki Paidbah ki stang bandu mensim ki Paidbah ki kretno elaga jong de bor ki Paidbah ki lesting no elaga jong de benta ki Paidbah ki kren kum kita ki ban don bor
ni jio snow kat chatlet bagi Paidbah ki snow berkimdan bori dia ni kret no penman bagi mangi ki Paidbah ki ba long tam baka bor ka hakli tam aga sinshar Paidbah hapring ka jat andrew khasi but they know that the down umum susatama ka poetry ke ju open the mouth wang us compare la day umau ya hima kip urit ukraw kabor kam shong hau rabashnon hau sobashnon hakis imrat hakis imkni kam shong hakita ki MLA ki minister ki chief minister kabakot ka bor ka shong hau Paidbah deu Paidbah barai ha tor bar bani krenang ban tungi kita ki nong alam shnon ban rai shibun ki kendor kun ban pentulun bakakam kade bani kumta kata kade ka sinshar kasi ka bangi ni kwa ko ki Paidbah bi jadi nama kata ni lech ki Paidbah bani tu bagata da ju ka san perkhat ka jo khasi kadang betangi hagani ka ju ka bani im haga bangi ki Paidbah ni ji ya kita kinong mikmat ka bangi ong ni dengan MDC, ni jet ni dengan MLA, ni jet ni dengan MP. The voice of the people party ka lek bani tho keleng ban pensel tho iki Paidbah. But the voice of the people party ka Ukraine ka Porsche ka por. But the voice of the people party amdan MP, amdan MLA, amdan MDC ubah amle traikli ya ka party. Kata ka bani, ni pun power bani, ni pun snow. Bagi Paidbah kin snow tu. Ni rakyat ke kertan ke jauh Paidbah ni ukun hajar hajrong. Bat ni wan rakyat kata ke kertan jauh MP, UMLA, UMDC hapok jauh Paidbah. Banyak lagi keleng banyak tu haki Paidbah. Ya kacau berapa pelangi pengen seng ni ke parti. Ngim sini seng ni ke parti kumbala John kumbala Tunto. Kibang kita punya Sri ini baru nomor belajar collection lagi kini kisentit kiong kumba kini kita caklau ada poryo bagai film mentelang film syam ini kita punya Sri ini tanggung kata keseng pertai dan kesentit kami imam tang nomor belajar election renyong yang shimlami tang nomor bagi perkat election ini nomor ketang ketau ke bakrau pada ini ai ketang ke parti ini ai ketang ke jenis noto ke shai voice of the people party kadang ke jenis snow jenis ya ke jenis earth ke jenis Paidbah kadang ke jenis snowy ke jenis ya ke jenis anut ke jenis Paidbah ya ke jenis ling mensim ya ke jenis mensim kamu warna pering jenis kun ke cek dulu kamu ngintip shanung yang ya nang ni syakma kali kita sur kita pay kita no score gini kami score bagi day ban meet pertai pun kita ki nong sang joli ke party ban sing ya kata ke party kami I think the voice of the people party pada bagi sing ni ke party ni bagi sing tambang isu pentami ki Paidbah bagi sing kita ki nongrim ni penyeng kita ki art ni ki paya ki bagi jong upaya peningkang upaya juga sinshar ka kharar ka bakul mangis moto krem ka sinshar ka kharar ka bakul ngeno ma ban pen orlong ya kata ka jing angor ka jong ka jabre ngeno ma ban onra ya ka jing shngan hapeng jing ikum ka jabre ngeno ma ban onra ya kata ka sinshar ka ban no shinyang kmat ngeno ma ban onra ya ka roi ka par ngeno ma ban kintiu ya ka jabre ka jing ngeno ma ban onra ya ka brum hapeng jing ikum ka jabre maka upaya uban lingkong uban yang cik dan penyeng yang kena ke parti keji upaya juga sinshar ke kharar ke bakul upaya upaya uban ini dia pendek leleru yang kahoklang try kejungi ki try meluk ki try cakap lagarong yang kendau ke syap lagarong ki kam ki jam bat lagarong benung ke jinong try ke kerpang ke review hagan ke ri ke ublay ulai yang ini kita kibangi ngelek ban penshai pen snoto ki Paidbah ru kita sedang bat kita pejang ya kita ki nongrim kita mengikut ki nongram kita sandul ya kita ki nongrim bat kita ai ke cingkasan ke mangong ipi naru kasnam arjar arbusau haga dengan jok hadu laipu artli ki constituency lagi laipu real ki constituency nila kurut executive committee hapo KHDC
ngila kelalong keleng Persya hantai hapo JCDC ngila John tang hapo katu kanis na magajingat linti ngila John sangut TMLA Wave MP arbu sangut KMDC kalau jido Paidbah Wave MDC ubah ke parti ke CEO ke parti kalau niat na kabor siya kabor nisnoto ba Paidbah ubah jid ya ke voice of the people party ujid namar ujian ya katakan nongrim bat ya kita ki jing partai ke ji kon habanya sandal ya katakan parti tina mar katakan down ni kwa baba bila kersan ya ke voice of the people party haba bila jid dan kersan ini hausnam arbusan bakunta terter banyu iu haka jinya linti ke ji bagadang John kami ni pengin nang jingPynshai sisu iki Paidbah habangilap bagi John Ginchaka kibangila depan yo ya ke jingkesan ke baklan house nam arbusau kila jit MP ya i Dr. Ricky ya ke voice of the people party daga jing Kerman daga jing Smoto ya ke nungri hendri ngilap pateng haka MTC election dan ke berkenriak no kani je penangi kita dalam banong plan dan John ke pampat namba ya kata jing Smoto ya ke nungri lalang ngilang namba kata jing Smoto ya ke nungri kingdom kenriak no tang hapden ke election bat ke election kini ni kata nungri tinggi ni kuat ban wan dengan ke jaga ke jong biru ban pinkan mau ya pi bila jit ya ke nungri John the voice of the people party bila jit ban kershani ki nalam John the voice of the people party kita sandur ya kita ke nungri ke baik ke kot ban wa ya ke sinshar ke kdar ke kot nang taban pun scam ya ke jinong try ya ke jongi ya ke hot long try ke jing kita mau kita ni John kamban yang hak katakan nungri ni kamban pas scam ya katakan nungri bani kuaru ban prinsip tu kama bani the voice of the people party ni namang the party ke bakhan lendang ni yo ya ke jingkesan jo piki Paidbah piki Paidbah pun jit dan kersan kita ke nongrim ke ji pun jit ban shai kita ke nongam ke basanjur ya kita ke nongrim bat ke John kami ni bani ni ye kata kita ke nongam ke basanjur ya kita ke nongrim kita ni yang kita ke nongrim ke kita sanjur orang yang stong dan kibri lagi di sini kita stong ban wadau yang pijus nak bahaya ke jingkren jo barden menshwa orang kunal menshwa barden orang pin judai ban it marla iki parti udah Pynshai ban imdai ban it marla iki parti hamai mendapat Ukraine hak kata hukum bagi Paidbah kin pai batin syariah hak parti tandai ke jingkelan nongrim bagi Paidbah balik yang pindai ban it marla iki bagi parti kamu mau ikut per Pynshai pilih ciri kita parti halor kin nongrim di beper itu kita ciri ke HSPDP yang mereka tempat nongrim kadang ke seng toiri kadang ke seng rirum kadang pak syek syikor ya Paidbah mereka ini kamu ni kalau hadirin ke jing letno jungin nongrim di bopon nak ni ke parti bahkan kam hadirin ke jing kapno jauh mai huping ni ba kadaru ke nongrim kalau ringkap lem kita ginang kam dan syuk kam ne syuk lesi hakan ni kapor ke pemerintah kadai namar kata kedau ni ni lek keleng yang syariah hani ki nangaram jala voice of the people party syariah aki nangaram kuma bila syariah kita sandur ni kata nongrim bat bishari ni na usnam arhupra bishari ni na usnam arhupra tembrai shayu arhupra nyenam pai shakaman nyenam pai shakadang nyen alat ya voice of the people party bahkan sinsha nadu arhupra bahkan nadu usnam arhupra bagi ki Paidbah nang bersan nyen bishar ya ke parti VPP lani ke parti pra bah ya kita dijingat linti ke jingi kum kin dalam tila de PUI bakamlong kat kum ke ai ke bangila keren no Paidbah berat no ru yangi manu ki seng perkhari ki bono tan keren kum ta Malah ko ki Paidbah ni om kam lang kabadai ni bagi makla. Kemudian ini ke voice of the people party kadang sedang banyak linti tang katu kanisnem. Tidak sedang tam ai ke jingkesan bagata ke jingsyariah. Nyimpat ya let na kita ke nongrim kita ngila tren ni bi. Lanjok ki jing kentok ki bapun ki bami tamban pin kami ya Paidbah.
Kadeka kamram gaji na marga takaraw ban pinskem ni gaji mat gaji perhat jompi. Kadeka kamram gaji bangin pinshai lagi jingkan tho. O kepala pen kenmau I Dr. Elpis. Mo halatu besni habangawan pai na mo dan ahli gaji ngang shubas khasils. Apoy met na human step ke apoy shibon ki message chapo ko WhatsApp. Dan efek ki babun gidi ki bapa ya bagi ke kubur. Kawami akawai ke lat patai kubur. Kabaong jakom kai. Mo jakom the voice of the people party had a constituency jong u president jong the VPP. Abang puli ta ke kubur nampak ningkong puli ke ni kubur ko ni. Ndring ala pek hadin kendia ngai I baga jon kata ke jong bakila pet no kita kindong yalam jong voice of the people party. Kumta hingga sampai mawai bangga perkhap hatu tu nong tho ia tu kubur uba penting ia tu kubur ni baga tu lak pasal udah semua tuan ia le jimut jahom dia bengong jahom ni semua tu kemut haga kim kan kebangi kun manurat naga daga jie kalau bengong naga nu ke jie kebangi kendu haga jie mga jie nei kitu kidi kubur kita persang ban pen kami yo Paidbah kenang bagi Paidbah sabar je menong krem kenong ali kuno kuta oh baarte na kunni ti unne kuno mo hala jong the constituency kala ja kunni anwe ngamong yi ko ki Paidbah bi kombe krem da I Dr. Elpis imdan kam ban pelek jimet ye kum kitu gi kubon man ni tip tikna jingPynshai hindai ki Paidbah jong kanong klem lingba ki comments ki jong ki la Pynshai ki Paidbah kita ki bami ngamang bakim dan napreng jong ki bakershan ki don ki bakershan hindai ki kershan ha ke MLA Masnat ke MLA Kilimino Kilile persyaman ke MP but ke MDC but baroh apli kini election but MP but MDC ni job John Brom tapun pau bagata di tangga but jang kita kising san pertai bang up akapor ke bapiang ban yo ban pen kami yo Paidbah ka jinya lenti jang ki wei ki party ki atir jang ki party dan penangkam hagani ke por election kadai tang kuno ban pen kami yo Paidbah pi kuno ke ja support Rambai constituency kilik ban kli jingkeli ni ki brio oh kidan ki bapan pa ki ki long shan juga voice of the people party ndai mentati namal bagani ke party ima kam ya shu ka kum ka linti oh ngalarai bangan ko shan su ngan ke shano ya ke NPP tanda ki kinta la lapno bau kita kini penman ki nong yalam jong ke seng NPP katagai kedai ke GPR aga jia linti ke ju ni bangilek nilai ipentip segi Paidbah dengan pulang ya kecilan nilai baik yentip la unbun utau nongelang tambah nilai utau Paidbah ubun ujan Paidbah nilai ban pulang ya kecilan ban Pynshai ki Paidbah ban penskutu ki Paidbah ban penskem ya kecilan perhat jauh Paidbah Nim yalam bril, nim penbek, nim siu baik kali, nim pendiam kabam, nim siu baisi. Mereka ki parti habe kilet kecilan. Kilet tumpun tigna, ba upriu ude ban buang na tu jaka. Tu kuno ba upriu pun, kira pelek jilat kuno ban pelak pisa, kuno ban siu baisi, kuno ban pendiam ni kabam, kuno ban pendiam ni kali. Ban pen tigna, bahagia tu jaka kabaki kilet Paidbah ude ban pun, kenang kita pek ni constituency kinang kuno ani shisha ubun Paidbah. Kita gini kijing persang. Mereka kalian kecil ni semua bakam mentoy bakam dan jimat ini bagi kunta. Kaya bagi kita orang lek segi Paidbah, ban Pynshai ki Paidbah, ada ciri kejongki bakasan pertai, bakan penskau tu iki palai bagi kita bak the voice of the people party. Palai ki jie bantan bak the voice of the people party. Palai ki shan ya the voice of the people party. Ni ko bagi kita shan dengan sing semua tu, iki nangren ko mga orang ini. Bak mapi ki Paidbah ki bakershan ni kanong pinong kata parti pra kay namar kem mapi ngarong kamdan kata parti pra kata gadi ke sing ko agajing nim ko bagi Paidbah kin sumber mission shit nani bas ko kenap katu ke jingwai kong deng kong na
ni dia tak prano ni kuat bagan kot kata ni kuat bagan snotu balai pikashan tapi bila kushan dari bagan nongin kanung ki ke jimat ke jebhat ke jumpi kat bagi tadi noram kira scam maka takkan nongin ke bagi kira sandur. Jadi mereka kata jauh yang ada PGU MP, lalu PGU MLA, lalu PGU MDC, PGU boleh persyak yang ke parti, lalu yang noram PGU bagi kini nak pentelun yang kita kicing anggota, yang kicing temu juga parti, balak penurang yang kicing anggota, jauh patah kibarang kimat terekam jong ke parti, lalu ke Voice of the People Party, lalu ke Paidbah kiyok yang kata kicing snow to mana itu, kami memang pakai bor, kepada kala yang ke kamu nyiyi. Kaya kemudian iba kaya kemudian semua mata dengan keleng-keleng. Walau dengan dalam kecing persiang menong berkata parti pra kelas jang tuan. Oh John kita sedang berpenundur hadirin kejinyap jong Dr. Ricky te. Oh kali ke parti pra kam ilong syuk te kum betul ke parti pra kepada Doni Dr. Ricky. Oh kala shai kali ke parti bagan seipat you nongalam kum Dr. Ricky. Kita sekeren binyau lakum bakile ke syanglang Dr. Ricky. Haga porwe pun ya ke MP election. Oh kita keren binyau kita keren snowland yang ke parti. Daga jingtemu barong bau Paidbah un ketapno yang kecimut ke jebhat lani un paino shai barong ngan leyu ngan kesan pra haba dan syuk no dalam ubajak di Dr. Ricky kunang ong yepi kinangalam jaga Voice of the People Party haba ni sandur ringkat pe Dr. Ricky por ni sandur yang katakan nongren do scam. Banas koman I know you play bola pinyo hani ya berpun uni unalam lani upara nang ya senya ka parti uba scam shisha ka jingol uba tombek tanggawi ka jingfu ba kata kalong ban ya ka ton ka jingpnya jaga parti ka ton ka jing bobe renti jaga parti banung kata nagal nongrem jaga parti but shisha ula le ko ba parti kala butong ula penjat gigi kam kita dan pendak kum UMP bat shisha kata ke jintrai jang ke parti kalau wonder bakal itu nak nomor baroh ni jan ya kata kalau kum berkat ke berbek bat ketika Voice People Party kata I syada chat beliau ya uni unalam lingba ke Voice of the People Party lalu day baka Voice of the People Party kan say Dr. Ricky upata unung tip badan uba kumuni unalam ha ka ri ke uba ni aban syania bat uba buram ya laga jonga nonglem ba ya rai jonga party ki priu ki bana bar jonga ni ka jora ke ji ki clear ki ni kwa ba ya thu lem ni kai ga put ka ba phi ko ka party phi penan kam Bapila bante song ini kinomi kemat di jongpi. Lalu ki MDC, ki MLA, batu MP. Kamdan kata kajing persyang ban pet sengno. Lalu ban kendre ano ngira bishar ha. Ndai ngira kami lenci kuno hapa district council ke bamban ke an ke bate. Ma nesi kumanang ki por Mawjrong kalau dan kajing kelam isi, kalau dan kajing kini syuki. Ndai kumbangalong menta hada jia limti jaga Voice of the People Party ki paro ki shilong chai krendan kanu kajiki paro lai ki yimdan patanoi ke pui yimdan ke pui thola nui ke wei ka ba ngakwa bani thu e bikalong ban paro ki mang mikmat jang the Voice of the People Party lalu MP ki MLA ki MDC ki snowto baki job in election tena baru Paidbah ulah jit dengan nongrim jaga parti but tena baru Paidbah ulah penskan dengan nongrim jaga parti but tena baru bagi Paidbah kisahnya aki nongrim kita sendur yang kita nongrim jaga parti ulah jit baik krem geli utara kandidat kata kuno uka kandidat kata kuno bagi jam peranem hada mesin tak buat kata kata perang ini bagi snoto baladam dino Paidbah mengkashan uba scam berjit dengan nongrim Anundang lesi kita akan sujud suk kita connection. Bade hangta kadang ke jinyokor, de hangta kadang ke buram, bade hangta kadang ke shifting buram ni Paidbah nang jit, ubal jit ni. Bade dikata ke penyam, ba ki nang nikmat jang the Voice of the People Party, ki snotu balada ki bakla haga jia linti. Uni uju Paidbah ubal jit ni, lalu ni bakla on bread part ini.
kata kali kebangi punuan tur agak jingat linci ke sini kon genalam ban blok ia ke bor ke jumpi hakli berfungsi tu Jai mapi ki Paidbah ki berpenang MLA MP MDC bas jai mapi laga pi don haga daga cista ke jing scam ni cima cipkat bagi berbisari ke nonglim ke mapi play laga pi ini pada film di basta anam don menunggu pada ban listing yang kata kekam ke mapi la pension Mawjrong mani ki MLA dan ki MDC mo ngilong kun ki taju ngilong hero taju Nang ay nuksa ini kesini, hagawin ke cikalang. Nang ilang kumu taju, ubah mapi nasi pila yau pila tili pet piket kamar, bapi ay ket nang ilang taju, bala de don kimar pat don kimar kiba shron pila ong itu taju pet ket bah, de pet bah, pila siu bainong. Tiu tahu taju open bo, yang tahu open po yang kamar haga jaga kapa pi kitwa kumba pi pila ong bat dan shim yang kata baik ket lu.